Izraelske diplomate u Indiji i Gruziji bile su meta bombaškog napada. U New Delhiju su supruga izraelskog diplomata i njen vozač ranjeni kada je eksplodirala bomba postavljena pod automobil. Očevici su primetili da ju je postavila jedna osoba na motociklu. U Tbilisiju je napad osujećen jer su eksplozivne naprave na vreme otkrivene ispod automobila izraelske ambasade. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je Iran da stoji iza napada, nazvavši ga glavnim svetskim izvoznikom terora, što je vlada u Teheranu demantovala. Američki časopis Foreign Policy očekuje da Izrael u narednih nekoliko meseci napadne Iran. Iako su mediji objavili da će Whitney Houston biti sahranjena sutra u Atlanti, porodica kaže da pripreme za sahranu nisu završene. Završena je autopsija, ali će uzrok smrti biti saopšten po završetku toksikološke analize. Neki mediji ipak spekulišu da je smrt nastupila zbog kombinacije alkohola i lekova. Policija je međutim saopštila da je 48-godišnja pevačica pronađena pod vodom u kadi i bez svesti.